Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras ken shoutout kada kay amin nga awan labas. Agyaman kami iti ayatyo amang tartarabay karagiti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kasama ti playlist tayo nga Ilocano Tips and Vlogs. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Kaslaubing nga agambing. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay dayta Madeline ta nagpasikat. Anya tim pasikat na ken kaaya bakit? Gagaraan na katakatawa. Tapno makita tinaglawa ang iwat na. Bakit? Uyaw mutan day tao nga awan mut aramidon na ken ka. Anya nga awan. Paspasikatan na nga raod. Kumanatawang agsasaudita kaslabag tight. Vlogger dayta bakit? Kasta ti vlogger. Agsasauda, uno agkatkatawan ang agmaymay sa. Bagtit ki di ah. Ha? Orayat ako mitkita damot iti dakkel. Kas ka ni Madeline. Dakkel ti kwartana. Bibiyang ko nga inudakkel wano awan kwartana. Isong araw at tuloy-tuloy ti kasta nga aramidin na. Ta isaw ti pagkukwartaan na. Ngam din ay pagpakita kanya ka. Takaslay pasika na launay. Bakit? Apresyarem kit day ni Madeline. Ngamen, kailyan taday ta ken sikat a vlogger. Maragsakan ta ko maparaken kuara ah. Oh, bibiyang ko kuda manan. Nungay ikan na kay ti house and lot. Bibiyang ka kunam kanipalaag. Imposible mo ta mapasamak dayta. Langit ken dagati ka dayo na. Unay daytan kaka. Stalker mo't ni nanang tatang. Pagkunaam. Kat no is-stalker na ti account ni Manang Madeline. Apay ngaya kasta. Gapo siguro ta saan na ang maartapan? Talaga saan na ang maartapan tabak nang ni Madeline. Magatang na amin akayat na. Maaramat na amin akayat na nga aramatan. Isumot lagayam. Akas tatirik na ni nanang kenkwana. Ni nanang kat naambing nga ubeng. Unay daytan kaka. Naambing abakit kunamot tabak bakit tanag. San mo't nga ubeng? Imbag pa nga agambing jay ubing angam ti inam amay sa abakay. Kasla nga rod ubeng nga agambing. Ti kayat na kat addamot kenkwana, ti adda itipada na atao. Payakas dyan inam. Diyak amo kada kayo atatang. Apay, kasta ni nanang, idi inarim yaw. Saan nakasingsingput mo't ide? Apay nga, yan nagbalin akasta, nakaambingan. Damagam kan kwa na Ha? Alay, katawa! Gay tagugo mo, anak ang ngisit. Kumanatawa. Sisimun naman ni Madeline. Paliiwan tamot ni nanang tatang. Mauman tulay ta amang buy-buya ka ni Madeline. Kagurgura na launay ni manang Madeline.
Mas awak Ha? bakit? Kapasurog. Kapungtot mo ka di mana ni Madeline? Ay, masuro na ka mang buy-buyay kilangan na. Ay, di mo nga minbuy-buyaan, Agbuya kayo laangan iti kanta kadasala, nanang. Wag nagpasaw. Nasaysayat pa, uri salamon no ko, Kasi no, katkala at rumwar dito yung cellphone ko, tirupan ito ang babae, nagpalpalastog. Iparparang na jeswildo na $1. Kang tibaro akot sina, kang dagiti ipadpadawa na kadagiti tattao. Nagsaya at matgayam ti parparang na. Nasaya at kidain no parang muti kwartam, kas lepas pasika mo na. At damat siguro rason na abang iparang iti kwarta na nga adaw. Pudno day tananang. Iso nga ipakpakita nati mabirbirukan na kas vlogger tapno aginteres ken agpursigimot ti daduma. Ket ikagumaan damot tagsapol iti kwarta. Ikagumaan damot tagtrabaho kas kinimanang mayla. Wan mat bakal. No siya ako jakayat nga pasikat ti kwartak. Hold upon daktupay no kas tataramidag. Saan damot hold upon ni Manang Madeline? Naparabor nga men. Isa mabainda amang hold up. Kano nasingput ti tao, maasyanda, di dadangran. Oh, nakakaasiki din, ti may sa paramag. Parang napay ti bukaig itingiwa na. No awan bukaig na, kas lasungo ti kabalyo tingiwa na. Yaman na ta bukbukaig nga ibagbagang bakit. Dijay ngay mo, ibagbagayo a brislet tingiwat. Brislet? Ang mga no-brace ti kayat mo asawan. Ay na, aguyaw ka man nga tan bakit. Unay daytan kaka. Bakit? Noan na sa bali at tao, saan ka sumanao kontra ka ni Madeline? Tamang ano idanon da. Kababain mait. Kay kayat ko pa'y kiidinoy danon da, tapno mangirnad. No, sana si ka at mangirnad bakit? Parang maga talaga. Iparang naamin nga aramidin na. Kuman natawa iti video na, akas na agagatil nga ampang. Unay daytan kaka. Dos nga. Nanya launay ti nakakatkatawa. Awang mag ti makita ka nakakatkatawa. Kasta at talaga ti vlogger kunak manayin. Masapol nga ipakita da naragsak da. Nanumalmal da, matmatay da. Awan, at agbuya ka na kuha da. Nawan tagbuya, di isardeng nanti pumanasikat dita. Gapon sabot, ti kwarta na nagpakida yan, iti pasika na. Pinaikan na pa yan iti sinulid, di tuktok ti agong na, tumangos. Sa dagita kasla bukaig, itingipin na. Bukaig ko naman Brace, bakit? Amok Ang bukbukaig nga ron mo, ti kayat ko pang diskriber. Unay daytan kaka. Kasaritak man, ni bakit mo kaka? Napanigitindaan ni bakit, kamsat. Madi, ti ugalin na. Anya ti ibagayo kan kuana ta syaktam ti mangibaga. Pakibagam kan kuana tagaramid mo ti video na. Wano vlog. Saan ka tatila madil-dilaw na ti pada na tao. Kati sarsarita na pa'y iti sabali. Pasensya kan kamsat. No, anyaman ti naidandanon kan ka. Bayam ta bagbagaak tao. Bagbagaam ta kaya tiriri. Agam no saan ngagpatingga iti kinaalas ti aramid na. Siyak ti magdisiplina kan kuana. Unay daytan kaka. Alaway, siyak taon ti makaamu ka ni bakit kao. Napuskol ka hindi tirupa na
Bakit ang nag-vlog dita? Amo yun nanang, ti vlogger, kat masapul na puskol at talaga ti rupa na. Tanuman nagbabain, awan tinasaya at atungpal na. Kan awan pilpil yun day tananang. Ubing man, uno bakit? Mabalin na lata ti ag-vlog. Bagay nga rod kwa na at na puskol mo ti rupa na. Bakit? Damagak man. Kaya't mukha di agaramat iti breast singipain. Ay una, tapno artapak na dya Madeline. Ay nananang, kasla kayla ubing at talaga nga agambing. Kaya't mukha di nga iparituke na taagong mau. Ay saanan? Napintasan ti agong ko. Saan akas kini Madeline? Pimintas laang, napapintas babaw niti panagbayad na iti dakkel tapno marituke. Adda ngamin kwarta na nanang. Ngam nagsingput mat ni Manang Madeline. Aray man nasingput ako namno para magmat. Ipasikat na amin tapno daw mapal. Alam ba yamon tapno awan riri. Kababain no maamuan na nang iti bagbagam kontraken ko na. Imbagak mutin lakay. Akay kayat ko amamuan na. Tapno mabainan. Ay unay daytan kaka. Agasam dayta. Kunamlan kumandidata. Agiwaras-waras iti kwartang ipakpakita na. Ay nagsayaan. Ano kasta? Managtulaong. Ay paramag. Nanang, oray paramag ako nayo, takabailan na tagparamag. Tidakes, kadye paramag nga awan met kabailan na. Unay daytan kaka. Si kamo, tiyaday tiyayan tiri daw may Madeline. Wan, kat nangag ko, timbagbaga ni bakit mo. Iswa kayat kuman nga green nisot kami. Ay, minagbagag matain. Saan ngayon sigida amapunas ti dakes akababalain. Isungay kanak ko may tinananay gundaway amang binor kan kuana kapsat. Siyak timang binor kan kuana. Apa kaday? May kaduan tunay tanga ramideg, nusan lata mabinor. Anya nga iti umuna nga aramidam. Pamalmalak. Ay una daytan kaka. Pamalmalak iti kwarta. Kuna na ngay parparamag ko ti ado a kwartak. Kanda dumapay. Ay, pasensya amon kamsat. Isungawatog na ito sobre. Ta ipamulagat mo man kan kuana. Anya nga tilinaon na ito asubre kamsat. Kwarta ama magmulagat kan kuana. Kan mang siper itingiwat na. Sus kamsat. Kababain na ito. Agbasbasol lang arudan. Sagutan pailaay. Tapno makarik na itibain. Kat no saan pa'y nga gulimag, daita kun ti subsub na. Ay, unay daytan kaka. Apay dayta nagdakilakan ti dagti kwarta lakay. Nangalaan yaw. Intan ni Manang Madeline nanang. Para ken ka kano. Apay nga ingay kan nakiti kwarta nagadaw. 50,000 dayta bakit. Usaremaw na pagbres itingipan mo. Kan igatang mo mo iti pagpapintas tapno mapnekan. Nagsingpet dahi dya atao. Iso nasingpet kami mayt kan ni Mayla. Nasingpet kami kan kuana ti kayat ko asaway. Kat gaputan nasingpet kami kinitatang kan kuana. Nang ted iti kasta agatad para kan kananang. Da kayo magayam tinasingpet kan kuana. Apay ngay, asyak tinikan na. Agyaman kakit di abakat nasikat ti kayat na nga ikan. Nga oray adaw ti dimandanon ken kwa na asaom. Napauli magkamatay. No siyak day tananang. Ay, mababain na kun
Agasem, tajay tao kagurguram ket ikan na kay taglaplapusanan. Pakakita ang ngay mo titikasta. Wali nga raw. Awan kasta tao. Nilang madilain. Ngamen, managparabor na dya tao. Adon ti pinaraburan na. Ita, nadanon met ti panang parabor na ka. Nakaplano mo't gaya, maparaburan na kayo nanang. Ngem sumanao kayo. Ay, kwa. Madingami na talaga ti dakes nga apal no agkuray. Tore awan basol ti may sa tao. No sumaya at tibiyag na kit kagura na. Kababain at talaga ti kasjay akababalain bakay. Kababain. Ay unay daytan kaka. Ne, si kamot gayam Joey. May nga oras mo, Mayla. Kasamot kan ka. Dumanon ka Agyaman ak. Ay, adamot sa gaelit ayaw. Untatang. Uwan gayang. Nakaumayak ta ada papaitod ni mama. Ha? Papaitay. Uwan tata. Para kanina natisyang kan para kada kayamin. At daditibag. Oh. At sa'yo. Oh. Ha. Ay, kitagyaman ak abarok. Anya nga tilinaon na ti abag. Groceries sa naggapoy di Amerika. Ada corned beef, luncheon meat, kape, creamer, badbado, kan sandal. Day, ada kamot. Joey, barok. Imay na inyag, tirigalom, ang nagdapukan ni Madeline nga inana. Ay, kasta ka day. Wala na. Ay, nabarok. Ay, agyaman agyaman kami. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni mamam ta. Agyaman mismo ken kwa na. Ken kwa, jay kwa, agkidawak ko maiti padispinsar, kadagiti inar-aramid ken imbagbagak. Bayan nyo, ta idanon kong turag ta anak ko na ayaw na. Ay nabarok, ibagam kin ni mamam ta, mababai na ka talaga. Nasingpet ni mama. Maragsakan pa ket diya, no idanon ko dagiti kayat yo amay danon ken kwa na. Ken man nakaawat ni mama. Isa di kay madanagan. Sakton, ti makam mo. Ay na, agyaman manen barok. Anya ngay ita. Isuda pa yan amis mo tinangyag ka dagiti regalo tayo. Un nga rudla kay. Hindi damaw ni Madeline ti imay amis mo nangyag iti kwarta. Ita di Joey nga anak na. Isu nga raw na mababae naklauna yun lakay. Apay nga minakastoy ti paganayasan ti pusok. Lay tabagim ti pabasulam kan ni kararagam tapno mamimpinsanan ti panagbalbali mo. Kahit no makariknakan tumanan iti kasta akababalain para iti sabali at tao. Agkararag ka adagaws, kat kindawam ti tulong ti Diyos, tapno makaamiris ka. Ken punasan na tanya manadakas, asumrak iti panunot ken pusaw. Wunla kay. Kastan ti aramidag. Katay na. Pakawan ng daklaangan ta nagbali na ka nagubsang launay. Ala, lipat mo na'y tabakit. Tinapatag kat nakaamiris ka. Pakaragsakan tayo amin, ti panagbalbali maon. Na'y tangka ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Kaslaubing nga agambing. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.